Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti Tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop da ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti Tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na, ngem nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na, bida kontra bida ken observer. Di yung ano diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat iti sabalimanen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi karakayot istorya na pauluan. Textmate manen. Dito'y drama tayo. Doming, mabali namin. Agtugo kayo pa'y tatang, tagtimplak iti kapeyo. Eksakto, nagluto ak iti hot cake. Day taman. Kaslam mo mga umaya ka na ka. Uresan ko nga mga umay kayo tatang. Binigat nga isutlutok a pamigatan mi kan Domeng. Alaman nga ron anak ka. Taada na patag nga ibagak. Anya day tatang. May panggap itinyawag kanyak ng Uncle mo George. Ang mala, agtimpla ka mampay nga ron iti kape. Oo na yan. Masantipudot na. Adto'y tihat kay tatang. Nan. Mapan kayo ka din iji barangay hall na makakapi kayo? Ay, saan pa'y? Agawidak pa'y Ay, inukas na nga rod. Yawidan yun to ni nanang. Wuna. Kat... Anya jay bagbagayo itay? Imawag ni Uncle George kunayo? Wen, iso kayat kayo akasarita ko makin ni Domeng. Ngem ko na mait, anasapa na gudong. Ay uwan tatang, tadinawas na jay bayad ti script na. Ay katiso Ay ngem sikan ti pangibagak. Tas sikan tumutten ti mangibaga iti asawa, Wen. Anya nga minday tatang. Agore ka, ta umigo pakpay. Isot imbaga ni tatang. Kidkidawan ka no ni Uncle George abo makasyonak ijay tamailiw dan. Data ko mangam. At damot nga ro trabaho kas kagawad. Uy nga ron. Ken mapaspasungadan ti barangay ken iska eleksyon. No, pa'y awan pa'y ti final panggedeng da, no, matuloy wano saan. Anya nga ito, mapana? Ay, mapan ka. Oray asawa ka. Diyak matubngar ni tatang, nasot nangibaga. Saan ang nasakit tinakam mo? Saan? Hanggang siyempre, may kawaak tumanan, no, awan ka. Makabulan ko la ka no, matitjay? Agasam nga dito. Na ano samto pa'y tinasurok adwa tawan. Alawanin.
Nabayag day din na udi a panaggapok ijay. Kan sipod pandemya. Sana na nakabakasyon na tao. Wan nga ron. Sika no mapantaad wa. Saanan? Amangan nun tantumanan masaw na tatang. Dasayat ano kasta? Saan sabot na sakit tinakam ni Dumeng? Saan nanang maawatan na day jay. Naibaga mga rodan kan tatang mau. Saan pa'y isungarod ngay mayak. Ala. Kasaritam to nga rod. Taur-urayan sa ni Uncle mo George si awag na numayat ka wano saan. No siya, awan parikot. Angam siyempre, ipakadakmat kan duming Ikutuan Angam sa bagay. Saan ang makapagkadkad day jay no kid daw da Uncle George? Siyempre. Tapang panunutan na mati ado-atulong da kada kayo. Wan nanang, dakkel ti na itulong day ti pan nakapatakder ti balay me. Iso nga road. Kan mailiwak moten kada uncle kan antay. Awan ang aron. Solo flight tumanan na tao. Sa pala kumaa, tapod no, makaburan lang ni Rosa ijay. Amang ano, mabayag tumanan. Madimanan ti marikrik na ka. Mapansamanan ti tuglip. Anya pa yung ngay taramidag. Pagustak latan aray tiyarik na. Nasa pakaman ngay may dito barangay hall, Dumeng. Uwan Jerman, awan mo lang teka dua ki balay. Anya, kumusta ka no ni Rosa ijay? Imawagan king ka? Uwan, nalaos ka no tiragsak da Uncle George kan Auntie Sandra. Pasensya ka na, no saan ka nakasurat? Awanan nyaman na, Jerman. Ado nga mintinaskin nga aramidan iti barangay. Tanay, awan mo ti final order, may papaniti barangay kan iski elections. Uwan nga ron, kunada nilangan presidente ti maudi amang ikadeng. Ewan tagpadang inaprubaran ti Congress kan Senate ti plano a postponement. Makamudaratan. Matuloy man kan saan agpadara ita. Awan parikot kanya. Ay, nakarkaro kanya ka. Tadakkel tinamnamak, asika ti kayat dagiti kabarangayan tayo. Mapalin. Amuda, adin to agbugsot ti barangay tayo ang nagbugsutan no kas pangadikan si kati sumukat. Nay. The text message ko okay. Text baka kakmampay daytoy. Sige Duming panawang kapay. No damang sapol kanya, ibagam anagudunga. Wala lang. Sige. Agawid aktomot lang na madamtama. Ay wala. Isaram ti barangay huli, no awan kagawad nga way. Basta ikabil mo ti notice dita ti chairman kat ada meeting na ija ili kunam. Wala lang. Sige nga ron, mapanakon. Ay na, di mo't makauray da ito'y. Sige. Kanawang kan. O sino nga talaga yung nagkaratex kan tatang? Nag-apura na rin mo ara. Diyak kaya ti agatap iti dakas kan kwa na. Sus, pakawar na mapaw.
Dayjay ni Gustay. Daban kasarsarita na iti cellphone na. Yes. Yes, my day. Ah. Agan anod ka ditawan. Chup-chup, mama. Nakasum day ta. Maamwak tulaang na sino day ta. Iper ako day ta cellphone. Ay sopeng. Mapanak lang i-gestor ni Sakka. Mapan mo alaan ijay. Mapanak aglod. Di mapan ka. Di tamot latit pag ibusam iti kwartam kat. Lod. Anya? Awan. Kukam tinangag mo. Na. Nagadulaki din. Sige, mapanak man langin. Umawag tula ni Rosa, ha? Ibagak, ter aramidam si kalaklakayan. Itaag, napatuludan na kantupay, iti allowance mo. Aguri ka man. Pay nga itala na panunot ko da ito'y. Mapanak iya yan da duming. Isumat ti paggatagak iti SIM card. Sana siyak tiluklok ko malaklakayan. Makitam tao na niya ti aramidag. Mapit lang, umayon. Sino mo talaga? Nay, na kayong magkayam na lang. Sumber kayo Wait. Umay kayo. Agtugaw kayo. Ay, Nakaumay kayo mo. Ay, agkapi kayo. sanan. Kalkalpas ko nagkapi dya balay. Anya nga dita. Agudong ka. Huwag na lang. Mapan ko man pick upan, ti bayad tayo sinurat ko. Ada nga bin pagatang ko kin ka, Barok. Anya dita. Gumatang kantuman iti SIM card. Apay, tayo sigod a SIM card yaw. Basta. Kayat ko asukatan day jay. Kat si kanto ti mangisalpak iti cellphone ka, wain. Oo na, nanang. Di mo ipagbagakan tatangyaw. Uy, sige. Dahito iti igatang baw. Sana, nanang, saktoon. Manumula rin 50 pesos mo't lang. Sige karon Barok. Kita, man, no jak matiliwan dilaklakayan. Ay, ibaga akong duming Kaya't ko nga may natiliwan itatangyaw. Tiliwan? Wan, agatapak nga ada text-mate na. Kat dayjay, isulat paggasgastusan dan. Iso nga ibaga ken Rosa inton umawag, asaan nanton apatuludan ni tatangyaw iti allowance na. Taigas-gastos na mutlaeng iti awan sirsirbina. Anya? Sige tubig. Umayak tumanin dito balayo no namnamak ang nakasangput kan. Idawas kong to ni Gibalayaw. Sige. Ngamnadan ni tatangyaw. Saan mo pa yayaw awat kanya, kwan? Iso Basta nga ron, karamidag. Dahil ti parikot, Rosa. Jak amon niya man ang aramida ni tatang. Anya lakit din natatangkan na ng aya. Awagam to man kitne, kat si katimang bagbaga ka nakwada. Sige, awagag to ni tatang, kan uray ni nanang. Medyo busy ak ngamin, takanayon ti outing ni kada Uncle George. Kasta? Baga amat ni nanang, tapanagnakan na pa nga umuna no pudno ti atap na. Wandom, awagag to nga rodida. Alang nga rodong nga. Babay nga roday. Sige. Love you. Mwah. Love you too. Bye-bye. Mwah. Sa pala ko ta saan apudno ti madi nga atap ni nanang kanitatang. No apay ket di Adala nga rodan idada. Masangsango da pa lang dayta. Bakit niya ta si Mardengsan nga ag FB. Ay, anyan ni tatang.
Ni, adda kayo matgayam, chairman. Oh, anya ngay. Kumusta? Ay, kastoy lata. Agpalpalabas iti oras dito store. Ay, may data biyag. Ay, kakasag ka. Agpaludak man. Ay, manaw, chairman. Uray, 150. Tapno mabayag. Uy, dan sa akin di Smith ni chairman Awa, nanyang siyempre, kas chairman, di rumbang amawana na kitilod. Ay, sa bagay matkit di Di cellphone ko. Ay. Oh, Ay, adda text mo, chairman. sus! Ay, kakasakalan na. Ludan na konta ni. Jack matiks back na ito eh. Sige, isurat mo ni tinotebook, tinumber mo. Sige, mabitlaan. Nadayta. Naisen kung tiniro sa ti message ko. Kita mano di na ungtan ni Gusting. Kundi nagpatulodan iti allowance na. Masuro na ka talaga. Ay, pasarabo ka, wan. Saan mo aliplipatan? Ay, kumabang-bang lua. Na, adamanan kasarsarita na. Sige, okay nga rad. Si Kalatan ti umawag no ko Sige nga rin daling, miss you, babayu, mama, chup-chup. Ay, sumayo talaklakayan. Talaga madiday tuyan nga makita na. Sumang petulaan ni Tuming May salpak na to tibaruan number ko. Makita na ito Agusteng Makita na to. Tuyan na nang, nasalpakan. Agyaman nakbarok. No kasta, ka-textmate siya ni tatang. Wen, kita mano di matiliwan da di alakay. Ngam kang runaan ti amin, maamwak, no asito ti kain inawag na adir, kas kadadaling ti awag na. Anya? Wen, kinapudno na. Makaipirpir aka kon di cellphone na. Ay, madi ano na. Hanggang dumaduktalak, no asino da jay. Rumagka, di cellphone na, iti alaw. Anya? Sige dumeng. Dumagasak man dyan ni Sakka, tagpaludak. Ala na nang. Dahil iti number yaw. Agyaman nak. Sige Barok, mapanak pa yung road. Daman ije sirok ti Indian Mingo ni Gusting ayon. Tuma next man ayon. Can you be my textmate? I'm Roxy. Adeta, naiset kong ti message ko. Sigurado, maawat na matag. Sus, apo. Sino nga taray doy? Ay. Kaya't nati makitixmit ka no. Roxy, tinagan na. Anya nga tano itix back ko. Kit aksip kumot. Sino kayo na ito Pudno nga ta ababay, wino dagiti mang luklo ko lang na ito Na. Nag-text back. Masakman. Sorry, Aday. No time for textmate. Na. Loko Agusting detan. Di na kano kaya ti makitextmate kat naglawag nga ada kalmate. Kap. Di na kano kaya ti makitextmate kat naglawag nga ada kalmate na. I-text ko man ay. Takulitat man. Mangisurat kiti message. Saan ka kuma nga agdwa-dwa? Tamay saak a girl. Please, text back.
Hey, adita, isen kon. Kita ekman, niya reaksyon na. Ada manentiks na. Kulit. Man, ta itiks bakaw. Kanya nga tanong pagpalabas sakit oras da ito ya babae. Ngem, he? Yaklatan sungsumatan. Adula amin. Isupay la pagtaktakak. Napanakit din yung opisina. Ang mga adumanin ti pirmaak. Di mat imubra barawk. Anya ti kahit yung asawa nanang. Di nakmat aksepa na tiksmate na. Kasta? Ang mga nautilaag kain inawag na ti ipamaysan akat ti teks. Nga taa? Ay, unkayam. Di pa imawag ni Rosa. Himawag iti kalman. Damdamagan na no okay kayon ka ni tatang. Ay, saan pa ikunam Jak amo kunaklatan na. Kinasarita na kanomot ni tatang. Iso siguro Iso adi na inawat ti request ko kan ko ana akayat ko akatikspait. Adi na sayat nga rudno kasta. Kayat na asawain. Saan amakitixmate iti sa balay? Iso ti amok. Tadadya adaling kendir na at ipamaysana. Ayan ni tatang nanang. Adadya banyaw. Uraya ko, tada papirma akin ko ana. Sige Yes, my dear. Na, mangag mo dumay. At damanin kasarsarita na. Nangag ba? What are you say? Saan ako na makaibtor dumay? Ustaw, na imbagtada ka. Sige, agandad ka dita. Bye-bye. Love you. Miss you, mama. Chup-chup. Screenshot ko ti video ko taway. Apay asinigawat mo ti cellphone ko sa feng. Hello, Daddy Gusti. Anya nga rin ti kayat mo. Maragsa ka na kati kadat daling neneng akas dir mo ha. Nana. Hello, Daddy. Ni ka di Mami Sophie dayta? Kasaukman? Agasam dayta dumay. Daddy pa yan di awag na kitatangyaw. Nana, kita nyo tiyan ti screen ti cellphone ni tatang. Apay, sino ya? Si Marjorie, aka-anakan ni tatang. Apinadakilyo nga adda iji Canada. Hello. Ala ka sa uman ni Mamim Sophie. Ibagamon king kuana ti sorpresa. Tapno maminggan nga gimimon. Hello, Mami Sophie. Hello. Mami, I'm coming home. Sumangpatak dita Pilipinas. Agpay sao. Ay na, text mate. Ay, anyan? Ditan papagayam tinaggibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Luvimin Aquino Sr. Direksyon, Roger Ramirez. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot kada kayo ti Pambansang Radio ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.